Sa himali Yesu. Kaya usanong kaswabon, usanong hari Sabat, kumadati din sanan. Kung sikaw da panghakan kinurahingan to kaswabon na bayno, kaano to kakagudot. Kapag yampay, maya dot kay sisan sumambayang kaswabon. Atak pakatilombus, arahyano kumagangat dati dot tumuko sumambayang. Kinurahingan iabantog iswang kerajaan sorga, kaswabon diti insan pod sikawihay, tu hariti kasiwatan dahay, nogi nakano yahay dot tumimong magisisad iswang dot sambayangan mi susuabiti. May dad alumi sa piramutan, nogi pakinangahan dahay, moy ilo no pot panambarasan nga amu arubat dot ay parangaw dahay. Tinasambayang dahay iswang ngaran ditohan Jesus. Amen. Okay, usanong kaswabon na insan pa kumadati. Nakasari olihuan at mong tabar. O kukura tabar di kaswabon na bayno. Ikalansanan dat ang sihat-sihat nga ito ko. Kamoyon dot nugyarityad di. Ongolidas. Inagiit kay ririkohon. Tay ko pailatan ni matuwokon. Haron na himangingim buru kung sikaw tu kano takod kapag yampay kago. Insan po dot ay parikoton toko kumat tagayo kuasa kumad o sundo o kataadan dati tu anuan kasari tako pakasiwatan, anuan kasari tako pod peluang dot paimpasih da sanga daw pakagubay no. Kaswabon na po sabat tabay no nga ay tuluh na po panambarasan dati. Teka numan dati po yung kuwasa iti panambarasan dat sukad wago. Nunugya ko mo nila sukad wago. Ipagilitan no po dati iti mo kinangom pero takonad sukad wago. At tumbaya no po kagumuan no po dati nga itulun din ako pagulo-gulo. Kagumuan no pod imo kinangod kasalimbahan dat dusun ministry nga imo lolohing katangolun gi. Nga koylo tako nangku no kuro tu ay mo kinangaw ina pa mampad ipakinangahan te kay sisan no misusuhab. Nga amu sumimban te ka amu abin simban suway ka amu asa nga piramutan nakuro tu kagumuan no padati mo kinangaw nga itulon na nakapagulo-gulo kamon ko na po nakapagulo nga ihati ni mo lalahing mo kakuan no pod ay iso no po hatinimungan angat tatapi tongolun nga ino po hitulon ni di nga itulon na nakapagulo-gulo. Isahin na dakawhat at umayaan dat ina po'y angat tatap po may sambayang nga ina kapagulo. Tulon na kapagulo. Angat tatap mo tiyo lagi. Iti na pasukad wago. Haro tempo-tempo da iati na po nga. Nga akon ikaw insanan la haro hikapiyo itigya mo lolahi nga hingga did haro hiit ay atatap bo haro insan da sambulan indua sambulan nga
o kono pokok masalah kesehatan, kalidasan, tok kum atatap mo ti mololohing. Wagu, o gumu tamudet ay kontobon, o gumuot awayaan, o tumbayaan o kunodot. Iho kadaw sa kirod, sumuangi di kamoyon dat jaman am nga tok tumatap. Nam jam 3 piad na nga tumatapi bo. Nga sa kiro na po di sumua nga di jaman na mo no po di man. Kumaraja at ako na mila kumaraja. Secara pribadi iyo ho nga manuho ako na dati da tumatap. Lobi pa na di sa kiran iri no hi kamoyan dati. Nugarit yan di. Dalam usia tua. Pasanong. Pakasanongan na dati dat sayra na po lumahing toko. Nga ako nagimisamok toko kumakinarahingan. Tu iri naman ti kasiwatan daharod ko mga dati. Dadamot dat po at tutup pa kamuan dat pintu kasihan. Kalau pelajaran dati dabay na haradik karay ti lo pintu kasihan. Jadi mila di dati borosan dat tokom. Sekira may bulo nga iti ni kamu numasak kecederaan. Antakan doon numasak kecederaan ni may bulo nga hirinon doon. Monotos sudan lagi. Nga no po di lupa minit. Nga hali piata lupa minit nga hari gyat yung pud ay kaguli kasari 3 minit. Jadi puji Tuhan tu isuang ka kaisisan dati nakuro tu atatap bila mintong aku nanta kay kagumuan ta kano po nga nangakatuwa to ko. Nagi tamodon kapyo. So, tamodon kapyo ako isuang nga panambarasan na bora sa dusun. Nga, iti nagi tanga dusun, lobi pondot iti mololohing. Jadi, tahniya kumado ko'y mololohing to. O gumunay may papatad na gambar hitidhod. Tok, hodi mo tisiyad. Monikid kaswabon. Hari mangkuit. Ako na kumonikid kaswabon. Ilo na po pagyamungan dati at intahan loboliyaw kadit may pamisunod. Puji Tuhan tu sa takat na po doon dohom inapohit tamodon tujuan iswang dot kasisan dati nga kanu dot mamagampot nagi papaharoh dot pawayaan nila pensuang na lumololohi ngay dati kangarati da malayo dot kapag yampay isuang dot panambarasan dot boras sa kinarahingan. Haran nagi mo si tarot ay sumuko doho tok asanang nagyad hara kasalimbahan dati da dusun dat ipiandahit tampinay ang tadi taka haran hit ako kito nga kanu do korongaw puji Tuhan mantadidit kapag yampayan dati kasari. Mantadidi kumurang mo ti view dat dusun ministry dondo. Ako no kailam nakurari nga ikalansanan ko na po nga dadi ang apasan. Tu iyati no patid kiumuro-muro nga apasan. Man kuno po borosad no po hit kampay di sumo no nga isukadwago. Isukadwago. O tulak nando hit nuri asa nga line la. Isu ang ganuno na po man dati nga sayra na po sumuang teko tumano ditit sukod na ko po tinong sukod nga ina po hit iso at pindalan hindi nga otapot ko piyo dat kano dati dat pindalan.
harus ngulo na mo sitar kasihom tuk adaras mo tidalo tongo mulok-mulok nga topot na po kapiyam ina pa ipopotilambus silot palayan na ilo ipopotilambus at nuni program nga ilo mo tit ongo tuwot wayoon kapiyalo ka atumayaan ako nagyad iho ilo ni wayoon hali piadat ino pa ikarikatan nga karikot ko no nga ako na pa ko ikarikatan no ino pa hit program di nga apoy lang mo kendalan nga sayra na pod oritan la sukod wago hara timpu-timpu udat ilo na dam balas binti na polo bo balas binti ilo bagi semua no haroy kago it pangimbulan dat akon na pa ka ila sukod wago isay po di kan kago miagal na tit isuanggot karohanian dati isuang da gereja dati akon na pa ka ila sukod wago tumagwang at timpud orikot isay po di lumohing ngai takon mo tidit lumohingay takon na pa ka ila sukod wago at tumagwang isay pa tumagwang gat kangatali bo dati da timpo sayrad kongogul ngai takon isay pa tumagwang jadi pakianuan ta ko ila sukod wago ngai akiron da ipay rangaw da dando tay ka imakinangaw dat ay kago nga ikalan sanan dati dat iyo kayo no pa nga mumbangan ngai moy dadhar kasari o katilambus dat kano mangigit kapimpinan iswang na gereja dati okon ka itinot iti watas dati okon ka itinot payonon dati nga iswang pia gereja nga ikalansanan dati ilo na patong sukod wago nga kano dat mundar ay milahindah dat papatilambus dat pelayanan isuang dat pelayanan da kinorohingan pukulan na mo ngay DM makikinongaw nga ilo nagi mati angatatap puji Tuhan itimpu-timpu dat dendo nga kailah ta kay mantad po di 1 hari bulan 2 gisumodendo pirohot minintong got page dusun ministry 900 lebih ribu oruhay ta konod 1 juta ta ko bintang kasalimbahan dot page dusun ministry puji Tuhan iso no pamantadi nga yo kayo kadi pangungusa tumano da pa statistik nga da Facebook nga 1 minute to kono po nga 27,000 humintong 1 minute statistik dilo jadi sa ngulun na pamantadi mintong hindi nga ihati kada to kono di pamusarod to tumalibo pamaditi ka expire na matuditi dadam mutara kasiwatan irinitim pud mandati onwo mandati igitay iso no potamodon no kuro hitit sukod itinong sukod teka itino kapagulo nga ada ti milad mantong kiaday teka nuno na pay nawayaan diolo nga ada ti apatut dat man paimpito ada ti man umbalay dat mongilo sakir na pod milawayaan kago umuwayaan na kuro kakuaan na po nga paingkukurahin na nakatumboyo na wayaan di Belshazzar ilo no iso kaguhot
pinapaintalang. Dan nakuranang ko to iti napatulon na nakapagulugulo. Tayo ko iti nangasukod. Iti mololahing nga ada ti apatut dot ay no kagadi dan malayo di katapikan no kuro. Hali piad iyati no pati itang amulok sukadwago nga nasusuta kad inuno na pa kamajuan kamewahan. Miya galidit mogondos to kadadat ay tok nuno na pa nga ay landa ti iti tang amulok. Mogondos to ko. Kapag isosarita korangaw ko na po boras-boras si mololahing ino po di gulo po hom mangumo sira na po mangumo pengkukuro mo gitatabang nandod rumilik ino po kayo balak ko tangagayo ko dorom pengkuro di managad ay sa sinso piyong popingan na mangapak isuang na sanga daw ino pa inumbalan ko korang umahari katagad do gisambuho po do guwas itong ay radodorom kayo balak nakumbalo ko nung minanagad ay nga dongolo nila kosya ikilugo tokoy sangguwas at irad no boli di hanahanam na sangadahan hiri no mamusaraw tokod tokoy isay lobi ko hibat iyati ko iyolo memang ko hibat to konod sang kauman sang ulun ko na tumagad nga monging pamadi sinso monging pasinso ino po hikumaradya ko piya nga isinso piya galon to kono po ditulun-tulun din na tumbano ko ipagilitan dati nga haro po ino ko balot rumilik kot dong kapakon naman agad tokoy mamusaraw ko na kapakon piya nga ako'y kasap dawlo nagdi dongolon nga ilo nohot ay kalobihan iri nohit ko istimiwaan nga idilo sakira na pod manto ko gulyo kagut takuri inawayaan di Belshazzar iti nga numani Daniel imbulayay kago iswanggot Daniel 5 ayat 17 kano po di Daniel ino po'y takino mantad ko ay siya minsiriba kumakinorohingan gisambo isiyo na pumatidi nga iswang turu taon 7 masa mirol latilot ang sapi damong kotop gisamidid isiyo na po nga minagakundot kuwasa da kinorohingan isiyo na numandi potandulyo ikarajaan di siyo apatut na po nga no koylo ko no nakarati kay kadaw no koylo ko no korongaw ko dat paing kukura ng kuot nawayaan di taki no iya na padadin dahom kana dadi apatutat miya galin do ko boboyuhon kadi Daniel otapot na gid mantadat taki tapa kamuno po nga 2 generasi kaduduo hilo raja ilo nga kumbala mini pagano hidit sangkir bait suci numandat paginuman nga sayra na po nori katilot manangaki na edisyo anuo numandelo paginumay kagumuhan nga iyo di mati awayaan dati dating pubay no kada borasad inahit lugar di gisami manangaki har nagid nagitanak nga suway nohot kasunsudon asaraw ko gadi hitidahay papaintalanggot kapurimanan la hiti na podahay iti Kristiyan no hiti sebagai tinimungan Adventist nga ay soot
tanah kuburan dah 2 tahun. Ang puji Tuhan, lebih pun da tempo denda tu itit musim corona. Ay sa padadi minudup pagunda iswang 2 tahun. Nakurah tu sigaw kadi dat natagakan di kalabangan. Iti nohot korikot no di ngaid ongo Mahkamah Anak Negeri, ketua kampung. Gisam mo na korikot ta YB. Tok ulam hingga di pamalabangan iti dahara na midupagun 2 tahun dahil ay sa lobong. Isay di nakailad mila na dadi may papauhup ko na da. Nga tok iti nakabaling kahangan na iti dahil timpo dondo. Nakura tu gisam mo na tagakan do lobong kalabangan. Kakuaan na po nga ino po sukod wago. Ano di mo maguno, ano di mo norimo. Idit numan di tulun-tulun di nakapagulo. Unsayo. Haro ko muna surat perjanjian. Pinisainan nga dito nga ketua kampung. Nga ano po di sukod wago ham. Sakira no po numan pia po mo ilang ay so no mo norimo ka. Tok kumnano di kagoy kalabangan. Haro no lisok na ano kasari. Iri no isuot ay akibat tay ko kantakan dat sa irado ino po sukod wago nga ano di monorimo amo maguno idit pinindalan di tulon na kapagulo. Paing kanagi Belsazar. No kailo hisyad paing kukuro hitaki itapa daw. Hali piad ino po ipetang sangkir di nga mantadat bait Allah dahil Jerusalem. Nga di siya tinumanod dit nga suhay na gati sukod wago iho nga kadang-kadang ko yun di. Haro no dahit pandangan iti tong boliw nga opuri manan tokod miya galid dit. Ay ilo dong gulugulok. Haro hibugyahit komoyon inasihat iborosan iti boliw ngay iti nakapagulo-gulo ngay dong gulo-gulo piha komoyon dilo nga ako ni ka apoy tapot ako ni ka kasala kamon na po di ako ni mati ka insanan na pula nangawayaan nila nakapagulo-gulo ngay nga amo toko torimon sebagai do sukod wago. Sorohon na dati tangomulok. Imang ko dito ngomulok ko insok ko bay no eh. Sorohon na dati tangomulok. Okon no po ko mantad. Nakuratu siyo. Okon no po ko mantad ko nawayaan pinindalan dilat ay sukod dat nakapagulo. Okon no mati ka iyati tako dating po bay no. Sakirad iyati na po nga mamutong. Okon na po kay tanom dumulahing. Hingga ka pamutong takod doon. Mamutong nandang paturon nandang kantalan nga. Ay man ko di nuani mulahing iyalay minanata sa minananong bigata. Sakirad hara kalapasawit. Iyati na di manumbak mga raja. Okon na po kay mulahing ang minananom. Ay sa kira na pod akon ko gompi dilo iyati itong umulok sukod wago. Ato koy nakarikot ato koy nakoy kakat. Ato koy nakarikot to koy kokoton dati miya galiti. Da sa kiranod akon ko gompi dat iti sukod na ko pagulo. Nga sukod. Man no po dihom ino po ipagandasan dati nga ilo nagidadi mo lolohing. Tu iyolo dahit minangahak minanguhup dati gisambot no korikot tokod miya galit itimpo dondo. Jadi iho kadaw tinga sebagai it sukod wagu kamu it hitit takod ongomulok ko ilat boliau
intangan to kono poy teknologi dia lo nga osadu kamanta didit teknologi dati timpudan do haroy timpudot miagalidit ihari mogondos to kayo bo nga sayra do osaraw dati okon na poko mantadilot mololo hingay to kayo nakarikot to miagalit nga haro ni bagay to burus mantado iya di kawo di molo hingam iya ti di nawayan dati haro na gitu di ako niko o insanan no po nga kontok hardi ka daw isuman sala gisam mo ko buros nga ito kono tumbaya ano ko akon na po kay lada humolo hingam suway na dakin natutukan ko ka jadi muntok dati dot isu kedua gungay kada to ko uon sayod ilo na pundot tanganak dati nga mongosol dati mongosol to kono polot sukod do ko pagulo kada to kono may patungkuso ipangongosol dati umadit ang tanganak man po dati paburo it opurimanan dati dat ay iti ni kay mayaan nila tanganak dati da sumano nuno na po himanto ko pendalano nga ako niko iyati ot kotori mo di kantakan osonong toy ko arat ino po abaratan ko po di ino po ontok ko po nga ilo tanganak sayra na po kendalan dati itugas dati nuno na po pendalanon diolo na diolo na Thailand miagal na po di Raja Nebuchadnezzar at tumbayaan to ko sebagai sangulo na molohing popohilo na isyolo monorita isyo dat iyolo ang pumatilo nga tulun naman tadat Yehuda Daniel am ila tambalot daw tulun man tad Yehuda paingkah na matiot ay numandi Daniel posunudo no koy pihitaki nud iyot ti ano di Raja Nebuchadnezzar popoy lalatanak daw nga sayra do no rikotot kopongon di Belshazzar hamoy siya numan gompio isusunod di molahing daw itaki itapa nga sinumusuay di hot pangintangan di siya pandangan di siya idang gulo-guluhin daw bo kama do siya ngo da koy sangkir mahibada ko piyo ka ay sa ibulo bo nakakanan na hilad ng kinorahingan dati no padihat nala nila kinorahingan diolo ka nga ilo nagidi numandi Daniel pasunudo paingkahi takinum na kuratu iya na po nga kay mumbangan iswang ga ayat Daniel 5 ayat 22 nga tuanku Belshazzar tanak ko daw amu ko minsiriba tidak merendahkan diri hali piahdat iya na po nga koy lokod o insana nilo kamun na po nga na koy lohi Belshazzar da ina po'y sangkir di nga mantadat bait Allah it ni diolo onuo ni ditaki daw onuo mantadat ay hila Jerusalem iya na po nga mingkawas ko kumad kinorohingan dahil suruga ino na po dito nga sangkir nga numando ko Gunoo da maginom na guli kagulo maginom ino po di kantakan dat kaubasanan di mulahing dilaid ako piyento kadami na mangon kada to kaganda tungkusay haron ni kolomokon diolo sakirod o kita dati nga iyati na hit kanuhdot
ay papombangan, papondar son tabi kalamo kondilo. Iri no kamuyan kud kada dati won sayo ilo no patanganak dati nga tumungkusid di kaboboyohon dat mulahing dati da sonong sa kirod haro. I Belsazar pada dilo nga hali piad ino po hitong sangkir di nga barang rampasan nga hormat Raja Nebukadnezar hormat kasari gisambot pinayli na diri anay guno. Solih ni tanak hormati solih na di manangaki. Dong gulo-gulo hindi do kayo ka. Iri na di ay mumbal na mini pamaguno. Iya na pondohom mingkawas ko mantado kinorohingan ka di Daniel. O kani ko ako no koilo. No koilo hisyo. Nga iri na iti no patanganak dati nga harohit ginawo dat dong gulo-gulo igay dong gulo-gulo hindo ka. Jadi timpu dodondo hali piad ogumu iti kemajuan dati. Iti kemajuan dati nga i kemoyan dati okirapan no suhay no kago. Purimon pagilat miagal ka iti WhatsApp. WhatsApp yagi. Intahan ko di nga ino po sticker do foto dondo ko nga oporlu download. Komen ko nga ngon tuduo. Tanda dat ino po WhatsApp di nga mana update. Amoy alay daharo sa minggu. Bobo sa bulan. Update. Mesti update. Kamuyan na po nga sikap temo ditit ay perkembangan da teknologi da timpo dondo. Hali piyam ya galindi nga ilo na po son tabi harod idati da timpo dondo. Kada da momonsed ihati na po nga kalihu toko dot pengkukuron ang kunawayaan dit mulahingon nga dilahid. Iso no gidadi kaun dati. Sayra da kawaya takot ti kamun da teknologi da timpo dondo nga kaun sikaw takada kapiyod kumakinorahingan tu ihati na po nga to nakamaju na di kapiyod timpo dondo. Nakamaju. Magiboboros tako nga nakamaju. Miloh takod magintang-intang gaturas kapag kita kapag irumo-rumo. Nga ino pa'y taasan ng iditang pinay nga sigag kandad kapag yung tangit. Haro nondohit kantakandat po talanggot. Hari timpo-timpo dat ino pa'y pagirurumaan dati nga yudit ay aramay ko piyo may galit awayaan dati timpo danda to haragaditit. Anti-vaccine amo. Ilo na yung momonsay dati kapag igagagol na sumano harohit katahan ko ba yung kuro nga ilo na mati awayaan dati. At tumbayaan ako dat sa kiran na pod tinumilam mo si Belsazar ilo dat pinatilam mo si siya hit hormat daw kumadisangkir piya daw bay suci nga ino pa'y pamarintahan dat numan pasano kumadaw nga ananaro pada hatimpo nga mantad ko isiyo ka daw nga mingkawas sumap kinorohingan papakamu maya dilat minay pamaguno hila sangkir idho na katumbayaan iri na kakuan dat isiyo na pohom to kay pala idon nilo ka ikamon dati isiyo na padalo nga orang baru miya galit aiso pohot kapoylan kumadisyo sa kiran na pod ini Nebukadnezar sa linay dot hopodom 2 tulan tay ko son taon may nagikinarahingan tumboyo it tamodon daw hinggan isiyo na pod nga nasilih di miyagal ko ilot suang talon mong kotop san taon
Kamoyan tako dat Belsazar no po, nga sayra dat isyonanuan dat ay kasiwatan na mamarenta. Nakinorhengan numan anuay da kapoilan. Tu nakaylo na isyo. Nakaylo na isyo, nakarati na isyo. Mantadidit mo lahing daw. Jadi ihati mo titinga atokay. Kumundot bahaya sinsoh to kumundot. Bahaya sinsoh to kote. Miloh na po kada to ko nagisambot paingaton. Tu nakaingat to ko naman tad. Sangingingat to ko nati. Mantadidit ay molahingon dati itakih tayo kay tapa iyati na pati nga nakayloh takod right ka kabenaran. Nakayloh takod dat hingga apatut ta pubuatan ng hinggay amo. Sayra na po nakayloh tako. Puji Tuhan sa kirad harat timpo dati iyati na po nga paingaton. Nga intangan ta ka na po Belsazar, isiyo na po, yadit ay sa na timpo dat numan paingato. Tu nakaylo naman tad, nakaingat naman tad siya. Mantadidit ay molahing daw. Kaya mulai nga di bahaya sinso. Jadi, itito nga sukod wago. Manginsok na kago. Ihati na pati hom. Ikamuan na ko. Lobi pa ba na kaila da mulalahin nga dahil Thailand ka. Iso na po bahaya dati sukod wago nga. Miloborasan dat nga na po intangay na waya Andi Belsazar. Ay iso na timpod ihati na po nga paingaton. Mingat-ingat ako na din. Nakailo ako na. Norongaw mantad. Hari norongaw mantad. Norongaw mantad mantad di mulohing. Jadi, right na po ko boros sa kinorohingan. Iyati ng pati nga, nakorongaw mantad to ko. Ina po sukod, ino nga sukod nga imulohing. Nga milo po dati, kamundat, haro po nuga kaya istilah dat tangumulakid di. Haro po excuse. Tu iyolo na po nga, ay nang karati, ay nang koylo. Nga iyati na po tu, mogondas tokod agumutaylan. Mogihum ba ayat, nunu ayat, paing ka, ruhay ko kito. Nga mamakay, madit. Pangihum ba dang kitab. Tayo po nunu pot bor iman ka murabu supaya ayat ta iman. Jadi, kumundat, ito ko nadatagalam paingaton tu, sangingingat, nakoylo, to ko namantad. Ilo, nagibandi ha, agayot, bebanan agaya di tanggungan dati tilo. Oke, jadi sekira na pumila to ko borosan nga atumbaan to ko dat sera na puminanahakot ay susunod di Daniel kumadi Belsazar. Nukasyo. Kailoh kanam nakuro to iyati perbuatan no kamado siya gigiling kapala. Nakarati ko no, nakaylo ko no, nakuro to manwi pawon sayo ka. Nga, ino pa'y kompu ang kagutit kamulakan sukod wago. Okon ko akoy lo. Nga ino pa'y karato dati nga iyati na po nga magihumbot kararamayan. Mencari kesoronokan. Ilo na lanumandi Belsazar pendalano. Okon ni ko ako no koylo kadi Daniel. Nga ino pohit no karulun iminong imbayat di Belsazar. Nga itit magihum bakaramayan. Kamuan na pa itong Pinay nga mantad ko iti kamulakan magihum bakaramayan. Irinik asaro. Kada borosan ikamulakan ihati piad ino nga kolotaw. Nga mantad ko magihum bakararamayan. Hirinad aratu toko. Hali piad oilan toko iri na po nga ako piyon tokot dong kinorohingan. Nga mantad ko iri ni karamayan dati ikorohian dati. Iri ni mumunsay dati miyagal di Belsazar. Okon ko ano koylo.
Nokoy lohi, nokoy lohi. Nga mantad da imo gihum bakaramayan. Baynoh na po nga sakiran iti kamulakan ila piya tanganak. Tok uruan di ti kamoyan dat main game. Sakiran na pod ay sa line, ay sa botiri, ay sa latirik, no kadi tanganak. Bosan, apasan. Tui na po iti humundilo nga ikaramayan dat mamain game. Taon iti mulahing kakumbalo balik koylo main game nga. Ay ansasangan ka daw. Kumano po nga ino po ikorohyan iti kamulakan nga magihum bakaramayan. It milod momonsay dilod kapurimando o simbayan. It karamayan no boritid do bagi. Ilod na asaro do momonsay ihati no nga arato. Ikorohyan, ikaramayan. Jadi sekira na pod iho orogon, ako ito mga bilat kamulakan. Kada borosad ikamulakan ihati pa yung mulalahing. Ako itungo sakira na pod iho orogon, ako ito mga oso nang mulat. Man na po imbayata idik korohyan ikay maya andilo. Apalid nilo. Nung patapatid, aso nang ba? Nuno na hit. Milam mo sa ilo na po tanganak dati nga amoy sambayang. Nunoy milam mo sa ilo na po tanganak dati nga aharo timpo dat sumambayang pia secara pribadi. Lobi po di may pamasak kitab. Tuk tumungabok mo ti ilo dohot tanak nga tumungabok ko oposik. O kono pa ka main game mintong no TikTok. Iti ni kamundat internet tanpa sampadan. Oduhan nga mantad ko sibuk iho nga rasa bersalah ako'y kadaw ba sumuano. Sibuk konod isuang karaja. Ni dadid. Sakira na pa dadid ako sibuk nga hara dadi mga balut. Hiri na kadayo kasilapan nuridi. Masaalah iti dati timpud dan dati mo. Jadi mau tidak mau iho nga mo yako nuno po nakintong nuno intano kangko. Kaubasan na ganyan ilo na po sukod wago ino po intangan dilo nga sukod wago idon sukod wago ngay. Moy na ganyan kisas-kisas intanam haro hindi po ng tudo kanam mundorong gimintong iyot ti dia intangan. Koylo piari nga mantadet iri ni dilo karamayan. Tudukan to kapiha nga apali di kasaridit korohyan daw mintong. Jadi iri pagid sakira no pod iho orogon ako ito mga bot nuno kayong bayat iti tanganak dati. Iti mulahing ako ito mga bot nuno po kayong bayat. Ino po isuot pinintalanggit kayong bayatan ni Raja Belsazar nga ilo no mo ginom. Tanganak dati susa do mo ngimbayat right ko maginom. Atoy silap si kito iyati mulahing nga maginumi. Ilo tanganak dati right na po ko miyaga lomonigup susa. Irogon no ako'y atumayaan na tumonga birogon na oso nang susaon nila buha. Lirik kaning matu dirogon no mangit korogon-rogonan nga amoy susa mangimbayat. Iri na nakadati okon no po ko tambalutam day silo yelo buha. To palad. Nga paingkurop ya tahniyah kumadit kamulakan na timpudan dan
iyo ko no po nga kakalpod o girot iswang kutumbayan hali piada haro kan hara timpu-timpud iyo ko no po nga kamoyon no katinggalan zaman. Haro nun di tanganak kot popoumbal na di tinumon. Aya ako di hati main po daw kayo. Pundan kaya ka. Korolot na di kambolutan nga. Kau ini pundan betul kau ini oh. Om iri nandad aratu. Nga tahni aku mada kayo itanganak nga. Hali pi ako mon ko pundan ko minsusi-susi ko minsumbong-sumbong nga ino po hiponanudan ino po ginawo. Pendirian, integrity daw nga dako nga patilambos kasari. Nga amo po nakalambat kumadit no ngayon bayat. Hali pian nangaratu toko. Kada borosan ila tangumulok, iyati tangumulohing. Haro pa kasari at timpu dati. Dadamot ta sanging miyaw toko, sanging hoboh toko, itinay timpu dati dot mumbangan. Kada toko pemusaro lo kemundat ketinggalan zaman. Ino po hi mumusad iyati no pangaratu nga iri no hit oso nang mo maratu di lolo kadirogon. Iyati nga kapurimanin nunuhi korotuan dati. Kamun po nga aga-aga idirogon dot paing ka nakaratu silo boh kadirogon ki. Haroy lisak-lisakon dati nga kita idirogon ho di bagyalo boh ho di ka. Kamun pa itong pinay nga mahito ko no. Iyati no patim okon ko ano koilo. No koilo toko do nunuhi kayong bayatan pamagunan. No koilo toko dot nununi karatu dati. Boros na po di Daniel. Patut to no koilo kono ka. Mila toko di imbulan no bay no. Patut to iyati no patim no koilo toko no. Paing kukurohit pananudan dati kumakinorahingan. Nunuhi apatut dati dat poy mogonon patilambuson nununagi apatut dati damantang kiaday. Okon ka ano koilo. Gumu na ituhot dati paguhatan nga okon ka ato ko no koilo. Sakira na pod right ka mo ginom. Gumu na ituhot dati. Buli ka tud akuri iman no pod pamalasugwang hormat kumatulun dat ipapatahak. Tay ko harigay ka boros sa tambadara. Gumu na tuhot dati nga okon ko ato ko koilo. Koilo to koy. Miyagal ko hari sabat. Gumu na ituhot dati bulikad iyati. Okon ko ato ko koilo. Koilo to koy. Nga mantadidit kantakan na awayan datim iri na may mulay tuhot na miyagal. Di nga koilo hima. Imulayan nakagut ilit ang kupi. Hingga ayat to hilak kitab. Okon ka ato ko no koilo. Koilo to koy. Nga mantadid di korohyan dati iti karamayan dati. Iri ni mumusid iyati na po nga. Aming koilo. Ilo nga bahaya ilot aming koilo. Belsazar milo dati kumundat aming koilo. Okon ko ako no koilo. Kadi Daniel kumadi siya. Nga isiya no po nga aming koilo. Koilo hima. Kokito nga pura-pura ako kito. Nya galid dilo bo. Jadi Aisyo peduli kumad fakta-fakta sejarah. Iri ni sejarah dat kokihan imolohing kerajaan diolo nga adi siya peduli. Iatid iswang ka kerajaan paing kuro. Borosan ng paing kuro to ko right ko iti pemerintahan lagi. Gumu obohiton. Haro hiit kantakan dat karait na tuntutan hinggay apatut nga iyati no po nga aming koilo. Mantadi ditong pinengay ay nakunurong ka.
seneng na kula YouTube. Peng kukuraho page. Mamanaw ka. Ila iPod. Semua ngadilet. Nasihat kagu lo. Oh, kamu po nga senongot nay ando data matu di na dokon dagi. Umbalok semua liwan semua kagu. Sumukot ka. Okay, bagi. Jam katuro dat ating kadalat ko lo. Data daw. Manta di ditong pinay ngay. Iati isu keduago. May to kono uramato ilom molohing. Okay to dati dat iyolo na polom. Mila dati borosan dat ketinggalan zaman ko nundo ka. Nga mantad da pumati dit sokodung gogompi dilo kumadati gisambot iati na po nga nokori ko tokod ining kokoton dati pudon niya galiti. Otopot ka dumodogot page. May ko pa intangay ki. Oruhay nadalat ko lo. Oruhay naday. Oh ya, topoti ko piyo. Sangkut-sangkut. Nga YouTube, o sonong. O sonong dadi YouTube, boy. Ade, mamatutilot. Digi. Tumanud na po lalain da digi nga. Pukul 7 hom, pupusan lagi. Pukulan 6, magidi hom. Minsokot no, okay? Harapan datid oruhay. Anda dadon to ko po. Mamanaw na badat kita ko. Okay na di, tukar sip kante lolo po. Bila na di dat amin na manaw ditino. Okay, may kago dati pagulio. Jadi mantadet gogompi ilet molahing o ngetaki taduan dati. Hali pihak kemuan dati ketinggalan zaman yolo. Nga ako na po ko mantado gompi di yolo. Hato ko ikorikoton ning kokoton dati pubay no. Hali piad haro kolomo kanilet ay wawayoon ngay dati. Sama dad iswang kampung, teko iswang tongo YB, teko itit iswang kerajaan. Nga sakira na padano mundar ko pelom lobby pada ko itit kapurimanan dati pudon dohot dati. Nga hali piad ako piad no kondar harohit kaimbayatan kadaw diolo haro korotuon gisombo iati no padi nga miagal ditihik kinatutukon nga harohi kasari kantakan dat mila dati man silihod isa kapagalan kumalat wawayon ngay dati. Nga orohyan kuno dad iho ko kita nga asuku nga kuno dat timpu no podendoh tu piro case ko ni hawi no korikot 21 kare. Kepala 2 na po di case dati bay no gi. Iho nga asuku nga kuno dadat milo no po timpu dendom. Mandagya kapio parango itit corona bo. Hingga nagidid magiangar gidid magiahod. Wawayoon. Magiangar gidid. Ino padahi korohian dati sebagai tong rakyat ngay nga manuh to kodad ilo no pot wawayoon dati nga magisampuro magisiso tumagwang iti kantakan dati pudendo. Paingkan nagiit sakir rakyat ka iswang da karohanian. Orohiano kud mangukab to lohod di Ibrani 13 ayat 7. Harana lo ayat tilad pinondorang ilat PE. Ibrani 13 ayat 7. Kano pod hiti nga sorohon na dati iwawayoon ngay do kayo. Ipinapolombo sa boras kinarahingan kumadiya.
intangay no kalimpupuson no kaposian diolo, may no omitanay it iman diolo. Jadi isu ang karohanian kadaw nga miyagalid di. Ilo na himamabak dat pemuhandaman tay ko pemusarahan dot itinopot agama nga warisan. Isuot warisan kumatanganak. Ilo na ayat mamabak idik pemusarahan na miyagalid di. Haro nagigiyahit. Haro itambalot dati. Haro sangulo na tambalot ko. No kasi kulungay dihilod sa stamparuli. Pero taon dat mampayampay ay denominasid Adventist. Minguhot ako na siya right ko kitab. Ay laan nga siya. Nga kano po siya nuka. Koy loha koy dalo nga iti nagyahugama kumantad dilayd. Iti na ugama damolahing ko. Koy loha koy ilo na po nga atapot. Nga mantad ko iti na itinungkusan ako di minatangkiadan ka. Iyati itong pinengay. Sira na po koy lo takod hinggay pintapot. Ino po'y omitanan dati nga tukoh-tukoh iman. So kira na po apoy tapotit pananudan di sa sangulun. To ko'y tagalamungan omitanay. Contohila iman mereka. Iman. Kamun na po nga sa kiropyad woyo ondot hugama. Sa kiropya masitari sa sangulun. Tay ko katuwa garaja. Tay ko ikamon natin atatap po isuang kitab. Nga sayra na po sumimpangi iman ni siya kumakinarahingan. To ko'y tagalaman tanudo. Kada ngo pomitanay. No kurandi kuwo. Tu agigina ako sa tiyaom ka. Contohila iman mereka. Intangan to ko no kalimpupusan ko po siya dalam iyon na dakapya siya dohod korohian ka. Nga ako ni mati ko aso nang ilo. Agati. Korohian ako mangimulay di kalimpupusan. Panamarasan dati. Insan pakagudat inapohit boros tay ko susunod di Daniel kumadi Belsazar. Iya na po nga apatut to na koylo kono kasya. Tuan ko sa patut niya taho. Ilo namuti po sawon natin kaswabon na bay no. Kinarahingan na po nga mamused nuno na po hit kano dot mangurias danuno na pamasaala. Ay soot pokyonuan di anuman pintalango. Des monikidot kaposian dati dadamo tumindalan to kati kapyon. Maya no dot ay kasiyanan da kinarahingan dit ay so osantob gisambot isyon no po milo dati porikatan iti korohian dati. Iti karamayan dati. Sayra no pod papatahak takod dit korohian dati kumadaw nga atumbayaan takod isyo no po milom mga hak dati dot mga ditamodon ikopyon to korohian da kinarahingan. Sayra no pod ori ko tatimpu iyati no po nga paingkakat takod iswang no pong hakiman da kinarahingan aiso no mati kamayan dati dat imiloh dati da pasalawon. Ato kono sakirad sumansala Andrew Talud. Ako na milob mo borasat ako idagyan okon ka Andrew huminangin bayat daho bo ka. Sakira sumansala Dolly. Ako milob papasalad okon idagyan okon kay Dolly bo ka. Isiyog ya huminangin bayat daho ka. Sakira na pa di Merisan Sindur, isya minangin bayat daho. Sayra da tumuguang takod isuanggot.
pangatapan da kinorohingan. Ato kay milod ay dogiad okon ko. Iyati no po nga kano po di malayo kita bertanggung jawab atas diri sendiri. Iyati no mo ti. Itini komundo kita jaga kita. Kita jaga kita no mo ti isu ang rohani nga kita jaga kita. Saya jaga saya. Mary Leong jaga Mary Leong. Kada borosad ilo not isuangot panasakit tet COVID hopodom siamot iyati jaga iyati. Isuang rohani nga kita jaga kita. Isuanggot pengadilan penghakiman de kinorohingan nga kita jaga kita. Ay so nohot ako na milod ay dogiad okon kay dila dawayan bo. Ay so di. Kita jaga kita isuang korohanian. Ay so ni komono-monondos nga iyati na sendiri kadaw. Ano milo papasala da tulun da suway. Jadi tong Pinay. Iri na dad kadi Daniel. Okon ka akon no koilo kono ka. Jadi harap ya kay bayat imo gimbayat dati nga sorohon na dati okon ni mati ka ato kono koilo. Sayra no pod harap mangimbayat sorohon na dati ay kamulakan ngay. Okon mati kay mangimbayat at manati tanda sa sumano. Iyati no. Sayra no pod naimbayat ako di Wilbes. Naimbayat ako di Wilbes tagorikin ka. Di Samuel Edel. No ka kinarahingan. Okon ka ako no kailo. Kagi yun no di. Naimbayat ako di mamimuin ka angko. Nga no ka di enrutalod de sebagai hakim. Okon ka ako no kailo. Kasi lagi. Jadi komono pa di nga nuno pa kanta kandat awayaan dati isuang rohani. Nga okon ko ato ko no kailo. Ilo na dahi kunsi daman dati igitay. Labi pon dati komondo kamulakan. Sayra da kawaya karuba takot ti komondo ay pangimbayatan na pamagunan. Nga may dad ilo na poboros at okon ko amu no kailo nga kanu dot mamusus datid popondorong golhang datid tumilambo sa iswangat kapolidon. Sa kiroh dat iya haro tambalut nud bah kita aramay dulu bah nga muhot tay ginawa nud ay okon ni ka ako no kay lotti ka ikalansanan dati dat ilo no pot tuhot tay ko kamoyon dat okon ko ano koilo nga milo na dad mamusus dati dat lumang ko pati lambos iswang polidon. Iyati imololahingay. Iyati imololahingay ino nga kokodaw na tulo. Okon ko ato ko no koilo. De ino po hit koboboyhon dati dat iponanudan ko basanan dati dao sonong. No koilo to kumoti. Okon ko ato ko no koilo. Sakira na pod man po dati borosad iswanggot penghakiman o dilon to kono di pada di no kumbalo no kaswanggo makamah iting o tumbayaan ako dat sayra no pod man to ko o dilo bisarawon okon ko ato ko no koilo man ko no papinguhat ay pingkam sakira no pod no koilo koy nga ay sinaap no ampay no ala. Jadi mahit ako no patilambuso at ginawa dati mahit ako no pususo ilok kaimbayatan dati sayra da karuba to ko dat nunuhi milod mamaratu dati mano poy mo gono ilot ay ako ni mati ka ako no kay lati ka no kay lohi dadamat itino pa komandat pintu kasihan belum ditutup. Iyati no po nga haro kasari at kasiwatan dati. Gisombot ay iso ikataadan dati sayra no pod korong to ka diboros do kinorohingan magangat dati kada no po kodoho o ginawo. Iyati no po nga rumikot kuma kinorohingan. No korikot tadi lo tandaha.
Okon ka ano kayo akon no kayo pukulanam no lo kamatusil lo gi. Oto potiga bo. Det pukulanam mo di. Rikot no la tandaha. Akon ka akon no kayo ded pukulanam no dendo kasyo. May to kono anuo ilot okon ko ato ko no kayo. Do iso at ay pagangatan iso kaguhot imilo popopurimon dati do iyati no poti nga mumbal na di mumang palid no kailo to kayo moti no kailo to ko o mundar to ko no hingga hipoin topot isuang dat kaposian do rohani dati kung sikaw kinapagyampayan dati tadaw do bay no ato ko po kanu dat mintang ila lagu tema nga iso ako po ilan kumadati dot pukul tumano dapat di pengumuman di Pasar Wiji, pasar daerah Kiulu di Kosodop nga pukul 9 milonod sumuang da Zoom. Nga kabar kurang gembira ino pa Zoom idi nga hatus na tulun. Hatus na tulunit miloh da sumuang. Ino pa kingaran do bertugas sa kasabon bay no. Sumuang kau na ki. Sumagulo ko sumuang. Ino pa dahit topod ino luwalu nga isay na po'y orahyan na sumuang ga Zoom sumuang. Man kung nakago pa po sa ikaswangan ikalansanan dat porikoton na dati 1K hobi okay. Milah to kas sumuang ga Zoom milah nagi da sumuang got with love media YouTube milah ta nagi sumuang gat iti dondo page that Dusun Ministry ako na po sila pindi nga Hope Media Sabah nga ay poposiar nagiti kabaktian dot full service isuanggot borosot tinaruda dusun konsikaw to harus akadong dati puji Tuhan to ino pa'y commitment maya dot ay kay sisan da sumambayang iti nga alumis manto ko pakagod itimpud orikot bah kano miyampay di konsikahan production maya dot isoot panambarasan rohani maya sinding harusan dihon dati haro kolomokon dati nga atumbayan to ko dot milo to ko porikoton kumakin orhingan manuh to ko ino pait okon ko ato ko nailan nga anuh to ko dot mangada sontobit kantakan korohyan dati ako piyon to ko korohyan da kinorohingan Mau bisu-bisuai kota Purimana Toririmo Deposindua Kadang ketolo Haroison dihon Haroson dihon No bitambalut Yesus kasasari korongong ay sokowira sinanong kadakotong Yesus no sondihon ano misisa takod iswang sambayang kinorengan sundo iswang kerjaan sorga konsikaw do kasabon da bayno insan pakagu dot
numan no yahay poiloo pinaingat no yahay dot itinapot kamoyen da po nanudan right karalan kapasyan ng rohani nga tanggungan dahay sendiri. Haro timpu-timpud ihay na po nga kawaya nagiti kay bayatan mantad kakorohyan na pamagunan nga makiano yahay da pangahakan mantad dia moy dat nununo po hi korohyan dahil akapyontok iaway ang dahil akapyontok korohyan no nga may nehay uhupay gisambot ang sanan na pari nga ano dahay da mga da ino pa dahil igitan dahay nga ikorohyan. Timpo diti insan pod sumambayang ko nagi kadaw magisa kadong yahay dat montokit nangoralihan nga da panasakit nununo pa sakit diolo nga haro pada kasariit kasiwatan pangalingasan no gisambokano dahil tumagwang kagud iswang nga palayanan paingka nagiit kombolutan di nang tangkiadan di kalisihan diolo nga may na pagirata o ginawa diolo may dat iri na pom okon ko momonsay diolo aratu isang katumbayan nga patilombus kasari ilo da sumandi agirat da migit dia berkatan nagi pagyampayan dahil iswang kabaktian dat paimpano dat adaw sa batabay no gisambot nununo pohit awayaan orikat-rikot dahay nga montok dat pelayanan kumadia tinasambayang dahay pasaranday kumadia iswang ngaran di Jesus. Amen. Kung sikaw dat kinapagyampayan dati, pukul 9 kapag yampay to kakago, nakasoban na ba yun? Hinako po.